Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 haga sa'a 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'a 6:00tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 haga sa'a 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 haga 7:00tti, dambalii gabaabaa meetirbaandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas guyyoota roobii, jimaataa fi dilbata meetirbaandii 19 kiilooherzii 15,420 irratti, guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 haga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan, guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii 8 haga 8:30tti afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Qophii sa'aatii kanaa beeksisuudhaan kanan isin faana turu an Baarantuu Gadaati. Qophii sa'aatii kanaa keessatti akkuma aadeffatame oduun hangafa ta'a. Oduuttaan sun immoo Sadaasa 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa ilaalchisee sirna yaadannoo Konyaalee ABO Kutaa Kanaadaatti qophaa'e ilaalchisee gabaasa qindeeffanne isin biraan geenya. Akka inni raawwateen waggaatti gaafa tokko sirbaan lafa qaaccessuun gaafii Oromootiif deebii hin ta'u mata duree jedhu jalatti waan qopheeffanne isin naqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo Sagantaa Afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Gartuu humna ittisa uummataan tarkaanfii laaleessaan qabeenyaa wayyaanee fi lukkeelee isaa irratti fudhatamaa jiru ammas itti fufuun gabaafame. Haaluma kanaan godina Shaggar Bahaa magaalaa Bishooftuutti koomaand poostii wayyaanee poolisoota isaa bobbaatee mana lammii Oromoo otoo sakattaa'isaa jiru gartuun humna ittisa uummataa tarkaanfii ariifachiisaa fudhateen poolisoota 2 battalumatti lubbuu isaanii akka galaafate oduun naannoo bahu ifa godha. Tarkaanfii kanatti kan riifate humni koomaand poostii wayyaanee waraana isaa garisitti bobbaase kunis rifaatuu fi qaaniin haguugamee salphina isa mudate kanas dhokfatuuf otoon dhaga'amiin du'oo fi miidhamoosaa dhoksaan gara hospitaalaatti akka dabarfates bira ga'ameera. Kun kanaan otoo jiru gartuun humna ittisaa uummataa tibbana magaalaa Gimbiitti waajjira poolisii magaalaa Gimbii irratti tarkaanfii boombii fudhateen poolisii waajjirichaa tokko akka malee madeessuun du'aa fi jireenya gidduutti akka argamu taasisuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu boodanarra nu dhaqqabeen ammoo tarkaanfiidhuma gartuu humna ittisaa uummataa kanaan fudhatameen poolisiin waajjira poolisii magaalaa Gimbii madeeffame kun du'uusaatu ifa ta'e. Kana malees waardiyyaan tokko ammoo qaama akka hir'ate oduun booda kanarra nu dhaqqabe ibsee jira. Warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa fincillee xumura gabrummaa bifa garaagaraan itti fufee jira. Hidhaan jumlaa fi ukkaamsaan sirna abbaa irree wayyaaniin gaggeeffamaa jirus daran babal'atee jira. Gabaasaaleen Oromiyaarraa bahaa jiran akka addeessanitti warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa fincillee xumura gabrummaa gootota qeerroo barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee fi dhaabbilee barnootaa sadarkaa gadii hanga sadarkaa lammaffaa Oromiyaa keessa jiraniin itti fufaniiru. Labsii muddamaa wayyaanee boodas diddaa uummataa fi barattoota haala garaagaraan itti fufuusaarraa mootummaan abbaa irree wayyaanee karaa humna addaa koomaand poost isaan waraana gaazii jedhamu bobbaasuun
duulaa jechaa fi hidhaa lammiilee Oromoo irratti gaggeessu daran jabeessee jira. Haaluma kanaan fincilli xumura gabrummaatti bana dhaabbilee barnootaa olaanoo kanneen akka Yuunivarsiitiilee Jimmaa, Amboo, Wallaggaa fi kanneen biroo keessatti akkasumas manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa Oromiyaa keessatti bifa adda addaan mul'atuun sirnichi karaa waraana isaa gaaziin lammiilee Oromoo hedduu qabee hidhaatti naquu fi kaan ammoo ukkaamsee dhabamsiisaa jiraachuutu ifa ta'e. Mormii Yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeeffamuun barattoonni 110 ol ta'an waraana wayyaaniin qabamanii mana hidhaatti darbatamuun dararamaa jiraachuu gabaasaan qeerroo ibse. Kanneen keessaa maqaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa damee saayinsii fi teekinooloojii mooraa Kittoo Furdisaa 28 ifa ta'uu addeessa. Barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa gama isaaniitiin hidhaaf ajjeechaan warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaarraa duubatti nun deebisu jechuun diddaa isaanii akka itti fufan qeerroon dabaluun gabaasee jira. Kun kanaan otoo jiruu finciluma xumura gabrummaa Oromiyaa keessa deemaa jiru wal qabatee Yuunivarsiitii Wallaggaattis waraanni wayyaanii Agaazii jedhamu kan humna addaa Command Post jedhamuun bobbaafame tibbuma kana barattoota Oromoo 10 ol fincila xumura gabrummaa qindeessaa jirtuttiin jechuun ukkaamse manneen hidhaatti darbuun dararaa akka jiru qeerroon magaalaa Naqamtee keessaa gabaasa baaseen saaxilee jira. Manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa godina Shaggar Lixaa keessattis barattoonni osoo hidhaa fi ajjeechaan babal'atee jiruun barannu jechuun mormii agarsiisuun isaanii ibsameera. Duulli hidhaa fi ajjeechaa akkasumas ukkaamsanii dhabamsiisuu mootummaa wayyaaneen itti fufuus qeerroo fi uummanni Oromoo garuu ammas bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf qabsoo hadhooftuu itti jiran cimsanii kan itti fufan ta'uu tarkaanfilee yeroo ammaa qabeenya diinaa fi humnoota diinaa farra uummata Oromoo ta'an irratti fudhataa jiraniin mirkaneessaa jiraachuu gabaasaaleen addatti sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqaban ifa gochaa jiru. Oduu xumuraatiin godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti humni Command Post wayyaanee labsii muddamaan dahatee qabeenyaa fi lafa uummata Oromoo saamaa jira. Oduun Sadaasa 27 bara 2016 nu ga'e akka saaxileetti godina Jimmaa magaalaa Jimmaa naannoo ganda Qocii jedhamu keessatti humni Command Post labsii muddamaan daheeffate saamicha lafaa fi qabeenyaa lammiilee Oromoo irratti gaggeessaa jira. Command Post wayyaanee labsii muddamaa asitti maqaa tooftaa haaraa master plaanii double jedhuun magaalaa Jimmaa ganda Qocii jedhamutti mana lammiilee Oromoo diiganii kanneen deeggartoota sirnichaa ta'aniif kennaa jiraachuu isaaniitu gabaafame. Tibbanuma kanas magaalaa Jimmaa ganduma Qocii jedhamu kana keessaa manneen lammiilee Oromoo 2 ol maqaa plaanii double jedhamu kanaan jalaa diigamee beenyaa tokko malee hafaniiru. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti raawwateera qophiilee keenya hafan hordofaa. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,000 fi 420 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Sirni yaadannoo Sadaasa 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa jechuudha. Konyaalee ABO Kutaa Kanaadaatti haala akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'e yaadatamee oolee jira. Qophiin keenya ittaanee isin bira ga'u kanarratti fuulleffata ammallee nu faana bu'a. Hawaasni Oromoo biyyoota ambaa garaagaraa keessa jiraatan Sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa isaa yeroo adda addaa fi haala garagaraan kabajatanii akka dabarsanii fi ammallee kabajachaa jiraachuu gabaasaalee keenya darban keessatti beeksisuun keenya ni yaadatama. Kanneen gabaasa keenya keessatti hin hammachiifamin hafan keessaa tokko guyyaa kana ilaalchisee sirnoota adda addaa Konyaalee adda bilisummaa Oromoo Kutaa Kanaadaa keessatti gaggeeffamanidha. Itti aansuun gabaasaa kana irratti fuulleffate kan qindeessine isinii dhiyeessina. Konyaaleen adda bilisummaa Oromoo Kutaa Kanaadaa keessa jiran guyyaa seena qabeessa Sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaa waggaa 11ffaa hawaasa Oromoo waliin ta'uudhaan bifa ho'aan kabajataniiru. Miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo sirna kana irratti argaman
qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamuuf tumsaa fi gumaata diinagdee godhaniiru. Konyaalee adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa Sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaa waggaa 11ffaa kabajatan keessaa tokko konyaa gadaa bilisummaati. Konyaan gadaa bilisummaa Sadaasa 12 bara 2016 bakka miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo magaalaa Edmontanii fi naannoo argamanitti guyyaa kana haala ho'aan kabajataniiru. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi dura taa'an konyaa gadaa bilisummaa jaal morkataa guutuu ummata sirna kabajaa kana irratti argaman erga simataniin booda gootota ilmaan Oromoo qaqqaalii qabsoo bilisummaa Oromoo fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaa irratti kufaniif yaadannoon sammuu godhamee fi dungoones qabsiifameef. Jaal darajjee galataa miseensi koree kutaa Kanaadaa fincila diddaa gabrummaa ummataa fi barattoota Oromoon yeroo adda addaatti kan geggeeffamaa ture. Ijaarsa addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti ijaaraa fi qindeessaa turen damboobee Sadaasa 9 bara 2005 fincilli diddaa gabrummaa kun dhoohee dhawaataan guddataa fi jabaataa dhufee hardhaa gara warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatee guutuu Oromiyaa keessa finiinaa jira jechuun hirmaattotaaf ibsa laatan. Falmaa bilisummaa ummataa fi walabummaa biyyaaf godhamaa jiru kana keessatti goototni barattoonni qeerroon bilisummaa sabboontonnii fi waliigalatti Oromoonni kumootaan lakkaa'aman wareegamuu addeessan. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godina Bahaa Jaal Atoomsaa Kumsaa bakka jiran irraa bilbilaan hirmaattota sirna kanaaf ibsa laataniin seenaa dhufaatii finciloota Oromoo bara duraa fi adeemsa fincila diddaa gabrummaa gara boodanaa wal qabsiisuun erga ibsaniin booda fincilli diddaa gabrummaa bara 2015 keessa gara warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaatti ol guddatuun hanga ammaatti utuu walirraa hin citin qeerroo fi qarreen Oromiyaa hanga bilisummaatti jechuun falmaa itti fufanii jiraachuu addeessan. Addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo waan isaan irraa eeggamu wareegama qabsoon bilisummaa Oromoo gaafattu baasuun ummata keenya bilisummaan ga'uuf qophii ta'uu ibsaniiru. Ummanni keenya waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf birmannaa isaa akka jabeessus dhaamaniiru. Sirna kabajaa guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Sadaasa 9 konyaa adda bilisummaa Oromoo gadaa bilisummaan Edmontanitti qophaa'e kana irratti kan argaman hayyuu fi sabboonaan Oromoo obbo Zaakir Abbaa Maccaa barbaachisummaa diinagdeen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabu humna namaa fi diinagdee akkamiin walitti qindeessuun qabsoo bilisummaa Oromootiin dhisuu fi ummata Oromoo bilisummaan gahuun danda'amu irratti hirmaattotaaf barumsa laataniiru. Ummanni Oromoo sirna kabajaa kana irratti argame adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha mallaqaa taasisee jira. Haaluma wal fakkaatuun konyaan milkeessaa gadaa Sadaasa 12 bara 2016 walitti dhufuun Sadaasa 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa kabajatee jira. Dura taa'an konyaa milkeessaa gadaa jalmi tikku baay'isaa miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo magaalaa Kalgaarii fi naannootti argaman kanneen sirna kabajaa kana irratti qooda fudhatan baga nagaan dhuftan jechuun simannaa ho'aa godhan. Jalmi tikkoon fincila diddaa gabrummaa kan eegale bara Oromoon gabrummaa jalatti kufee irraa kaasee ta'uu addeessuudhaan ganna 11 dura Sadaasa 9 bara 2015 hoogganummaa adda bilisummaa Oromoo fi hirmaannaa saba Oromoo keessattuu dargaggoota Oromootiin fincilli diddaa gabrummaa dhoowee Oromiyaa guutuu waliin gahuudhaan sirna bittaa alagaa hundeen akka raasee yaadachiisan. Adeemsa hojii qabsoo ummanni Oromoo fi dhaabni isaa addi bilisummaa Oromoo harka wal qabachuudhaan geggeessantu dhawaataan muuxannoo kuufachaa fi bilchinna isaa dabalaa gara sadarkaa guddaatti tarkaanfatee jaarmiyaa dargaggoota Oromoo kan caasaa fi sagantaa ifaadhaan of labse ifatti diina dura dhaabbatu qeerroo bilisummaa Oromoo mul'ise jechuun ibsa dhugaa irratti hundaa'ee hirmaattotaaf laatan. Sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo kun Oromiyaa keessatti hidda jabeeffachaa deemee Sadaasa 12 bara 2015tti warraaqsa bilisummaa Oromoo kan maqaa fincila diddaa gabrummaa jedhuun waggoota 10f geggeeffamaa ture gara boqonnaa haaraa fi sadarkaa olaanaa fincila xumura gabrummaa jedhutti ol guddatuu hubachiisan. Sochii kana jabeessuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo cimsuuf deeggarsi gama hundaa cimee akka itti fufu erga dhaammanii booda hirmaattonnis qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuuf gumaacha mallaqaa taasisaniiru.
Konyaan mul'isa abbaa gadaas guyyuma kana jechuun Sadaasa 12 bara 2016 magaalaa Torontootti Sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaa waggaa 11ffaa sirna ho'aan kabajatee jira. Haasaan baniinsaa taasifamee yaadannoon sammuu wareegamtoota Oromoof erga taasifamee booda dura taa'an konyaa mul'isa abbaa gadaa jaal hundeen sirnicha haasaan banan. Dura taa'an hawaasa Oromoo Torontoo obbo Abdul Hamid guyyicha ilaalchisanii haasaa taasisaniiru. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan damee waraanaa jaal Abdii Raggaasaa telefoonaan qophii kana irratti namoota argamaniif haala yeroo irratti haasaa godhaniiru. Sagantaa kana irratti mariin hawaasaa erga geggeeffamee booda waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo jabeessuuf tin'isni diinagdee taasifameera. Miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo konyaa mul'isa abbaa gadaa kanneen sirna kana irraa qooda fudhatan waan danda'aniin waraana bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa fi waliigala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii kan itti fufan ta'uu waadaa isaanii haaromsan. Guyyuma kanaan wal qabsiisuun miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa, Viiktooriyaa, Vaankuver, Ameerikaa, Konyaa Siyaatilii fi Waashingtan DC akkasumas caayaan Oromoo fi waldaan gamtaa hawaasa Oromoo British Columbia walitti dhufuun bakka miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaal Odaa Xasee argamanitti marii geggeeffatanii jiran. Jaal Odaan haala qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti argamuu fi haala Oromiyaa keessaa irratti hirmaattotaaf ibsa laataniiru. Gaafileen adda addaas mana keessaa ka'anii deebiin kennamuun marii bareedaan gaggeeffameera. Hirmaattonnis adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha mallaqaa taasisaniiru. Dhumarrattis ibsa ejjennoo qabxiilee 10 of jalatti hammate baafachuun walgahii isaanii milkiin xumuratan. Kana malees Kanaadaatti guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaa waggaa 11ffaa magaalaa Winnipeg keessatti waamicha konyaan guutamaa hawaasa ummataaf godheen Sadaasa 12 bara 2016 bakka miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo magaalaa Winnipeg argamanitti haala ho'aa fi seena qabeessa ta'een kabajameera. Sirni kabajaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaa Winnipegitti geggeeffame kun eebba manguddootaan kan jalqabe yoo ta'u goototni ilmaan Oromoo bilisummaa uummata Oromoof osoo falmanii wareegamaniif yaadannoon sammuu taasifameera. Dura taa'an konyaa guutamaa hawaas jaal Garramaa Galmeessaa hawaasa sirna kabajaa kan irratti argamaniif baga nagaan dhuftan jechuun simannaa godhaniiruuf. Itti aansuun karaa geggeessitoota konyaatiin ibsi sochii fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaa irratti hirmaattotaaf kan kenname si'a ta'u mariin bal'aanis geggeeffameera. Hirmaattonni maatii wareegamtootaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo waan dandeenyuun bira ni dhaabbanna. Kaayyoo gootonni keenya irratti wareegaman galmaan ga'uuf waan nuuf danda'ame maraan ni goona jechuun irbuu sabaa irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa Sadaasa 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa fincila xumura gabrummaa waggaa 11ffaa sabeeffachuun Konyaalee adda bilisummaa Oromoo Kutaa Kanaadaatti geggeeffaman ilaalchisuun gabaasaan cuunfinee dhiyeessine kanumaan raawwatamee jira. Anu Waaqonooleetii horaa bulaa. Doson dabin kasora dibdabde Sabake Oromo damme su jalkabde Melo ite bote rakatera dabde Kapso Bilisumma Oromo gadabde Wega Buruma Ifni de mulata dukkanan toba Obsiya wagogo Obsiya kairogo Intilera wala rigina Bilisumma Wega Buruma Wega Buruma
ifni ni mul'ata dukkanaan duubaan. Obsi alamee koo, obsi saba koo, Finfinnee wal argina bilisummaa. Sirbaa fi dhiichisaan lafa qaacceessuun gaafii Oromootiif deebii hin ta'u. Uummanni Oromoo baroota mirga abbaa biyyummaa, mirga dimookiraasii fi uumamaa kabachiifachuuf qabsaa'aa ture. Ammas qabsoo hadhoofturra jira. Amma biyya abbaa isaa dhuunfatutti hiree isaa ofiin murteeffachuu danda'uttis qabsoo kana akka hin dhaabne wanti yeroo ammaa kana impaayera Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru ragaa guddaadha. Waboon, qeerroon, baddaa gammoojjii, baadiyyaa magaalatti qabsoo saboota cunqurfamoo biraatiifuu fakkeenya guddaa ta'uu danda'u gaggeessaa turanii jiru. Ammallee gaggeessaa jiru. Murni gabroonfattuu fi saamtuun wayyaaniin waggoota 25 darbaniif ummata keenya saamtee hidhaa fi ajjeesaa turteetti. Ammas yoo danda'ame kanuma itti fufsiisuudhaaf daaddifachaa jirti. Haa ta'uutii uummanni Oromoo hidhaa fi ajjeechaa murni tun waraana bobbaaftee gaggeessaa jirtuuf hin jilbiiffanne. Qabsoo roga maraa fi fincila xumura gabrummaa finiinsee itti fufee jira. Wayyaanee gabroonfattuu waggoota 25 darbaniif isa goolaa fi saamaa turtee fi jirtu qarqara kufaatirraanis gahee jira. Wayyaaneen har'a qabsoo Oromootiin dhiphuu hamaa keessa jirti. Balaa guddaa qabsoon Oromoo irraan gaheenis kan qabdee gadi dhiistu wallaaltee asiif achii unkuramaa jirti. Dhiphachuun unkuramaa jiraachuu ishiitiif immoo eenyu caalayyuu ragaa guddaan hojiidhuma ishiin waggaa guutuuf itti jirtu tartiiban ilaaluu qofti gahaadha. Erga qabsoon Oromoo fincilli xumura gabrummaa baadiyyaa magaalatti finiinuu eegalee asii qofa dhiphuu itti buleen yoon umurii dheereffadhe jettee ololaa fi tarkaanfilee baay'ee gara jabummaa ishii argisiisuu fi kufalchiisoo ta'an karaa kamiinuu qabsoo sabootaa dhaabuu hin dandeenye danuu fudhattee jirti. Ammas fudhachaatuma jirti. Dura namoota nagaa karaa nagaa mirga isaanii gaafatan hidhuu, ajjeesuu fi dararuutti kaate. Inni ta'uu dinnaan jijjiirama gadi fageenyaa jettee hololuutti deebite. Innis fudhatama dhabnaan labsii yeroo hatattamaa jechuun waraana amma funyaanitti hidhate bobbaaftee ajjeechaa jumlaa jenosaayidii gaggeessite. Innis hin milkoofne. Qabsoon ittuma fufe. Dhibbaa fi dhibbatti uummanni na jaalatee na filate jettee mootummaa dhaabde jigsitees kunoo fakkeessiif ergamtoota biroo maqaa Oromootinis maqaa saboota biraatinis muuddee jirti. Kanas kan gurra itti kennee gaafii keenyatu deebi'ee jedhee fudhate hin jiru. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa kunoo itti fufee jira. Amma barrisaa bara gaafii uummataa itti fakkeessuun sobaa fi sossobaan akkasumas doorsisaan bira darbanii miti. Uummannis amma gaafiin isaa galma ga'utti nama biraa hin hafu, hafaas hin jiru. Keessumaa ammoo uummanni Oromoo yeroo ammaa kana hiree ofii murteeffachuuf gaafii mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoomfachuuf qabsoon inni irra jiru kanneen hafaniifuu fakkeenya guddaa ta'aa jira. Ajjeechaan, hidhaa fi doorsifni yookaan sobaa fi sossobaan qabsoo isaarraa isa gufachiisaa yookaan dagaa hin jiru. Karaa kamiinuu ta'u qabsoo isaa finiinsee gaafii isaa gaafii haqaa galmaan gaachuu waan hin oolle. Dhugaan Oromiyaa keessa jirus kanuma ifa godha. Wayyaaniin waggoottan 25 darbaniif mirga uummattootaa, aadaa, seenaa fi kanneen kana fakkaatan kabajee kabachiisee jira jettee ololaa fi soba tarrisaa turte. Keessumaa ammoo erga maqaa Sadaasa 29 guyyaa sabaa fi sablammootaa jettee hololuu eegaltee asii sobni ishiin maqaa sabootatiin hin tarrisin hin jiru. Waggaa waggaan Sadaasa 29 akka lakkoofsa Habashaatti jechuudha guyyaa mirgi saboota fi sablammootaa itti kabajame jettee sirbaa fi dhiichisaan lafa goosaa turte. Kan baranaatifis erga holola eegaltee oolee bubbulee jira. Haa ta'uutii ummattoonni cunqurfamoon biyyattii keessumaa ammoo ummanni Oromoo dibbee sobaadhaa namaa jiru kanaaf takkaa'uu gurra kennee hin beeku. Kan baranaatifis sirbaa fi dhiichifni inni addabaabaayii ba'ee murna gabroonfattuu fi ajjeechaa jumlaa irratti raawwattu waliin sirbu hin jiru. Bara wayyaanee Oromoon hidhaa,
ajjeecha fi biyyaa godaansifamuu malee wanti buufate hin jiru. Keessumaa ammoo barana ajjeechaa jumlaa horaa arsadii ayyaana irreecha irratti waraana wayyaanee agaaziidhaan raawwate dabalatee yoo xiqqaate Oromoon 2000 ol yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti waan ajjeefameef kuma kurnootaan madaa'ee kuma hedduun mana hidhaa waan jiruuf gaddarra jira malee itti tolee sirbarra hin jiru. Gaafiin isaas gaafii mirga abbaa biyyummaati malee sirbaa fi dhiichisa waan hin ta'iniif waggaatti si'a tokko sirbuun wareegama Oromoon baasaa turee fi jiruuf deebii hin ta'u ta'us hin danda'u. Murni gabroonfattuu wayyaaneen of sobaa fi gowwoomsaa jirti. Inni ishiin guyyaa sabaa fi sablammootaa jettee akka waan gaafiin sabaa fi sablammootaa deebi'etti waggaan Sadaasa 29 jettee hololtu kun karaa kamiinuu fudhatama hin qabu. Gaafii sabootaatiifis deebii ta'uu hin danda'u. Gaafiin saboota cunqurfamoo keessumaa ammoo gaafiin uummanni Oromoo irratti wareegamaa turee fi jiru gaafii hiree ofii murteeffachuuti. Gaafii mirga abbaa biyyummaati. Amma inni kun deebii argatuttis holola bubuutuun qabsoo isaa hin dhaabu. Sirbaa fi dhiichisa fakkeessii waggaatti gaafa tokko magaalota irra deemanii ergamtoonni sirnichaa lafa qaaccessaa oolaniin Oromoo sobuun hin danda'amu. Guyyaan sirbaa, guyyaan dhiichisaa gaafa saboonni hiree ofii murteeffatu danda'anidha. Gaafa dimokiraasiin dhugaa lafarratti argame mirgi isaanii kan waliigalaa kabajamedha. Gaafa wayyaanee jalaa bahanidha. Barri bara fakkeessanii sobanii fi nama sossobanii ittiin jiraachuu danda'anii miti. Kan doorsisaan callisus hin jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo irraa sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa ilaalchisee qophaa'e isin biraan ga'ee fi ittaansee immoo waggaatti gaaf tokko sirbaan lafa qaacceessuun gaafii Oromootiif deebii hin ta'u jedhu isin biraan ga'e asirratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatuun guyyaa bira hanga deebinee wal agarrutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha. Injifannoon uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ፣ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31፣ 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ፣ አርብና እሁድ በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል፣ አርብና እሁድ ደግሞ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል እየተሰናዳችሁ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ። ለዕለቱ ያሰናዳነውን ፕሮግራም በማስተዋወቅ እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የምቆየው ፍራኦል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ዝግጅታችንን ዜና በማስደመጥ እንጀምራለን። የዘንድሮ የጸረ ጭቆና ዓመት 11ኛ ዓመት መታሰቢያ በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በደመቀና በአማራ ሁኔታ መከበሩን ቀጥሏል። በዚሁ መሰረት በአሜሪካ፣ በካናዳና በስካንዲኔቪያ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ዕለቱን በደመቀና በአማራ ሁኔታ ማክበራቸውን የሚደርሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። ይህንኑ የተመለከተ ዘገባ ዜናውን ተከትሎ ይስተናገዳል። የወያኔ ስርዓት በየዓመቱ ወርሃ ህዳርን ጠብቆ በዓመት አንድ ቀን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በሚል የሚደሰክረውን ፕሮፓጋንዳ በተመለከተ የሐረሪ ተሐድሶ እንቅስቃሴ ወይንም ሐረሪ ሪቫይቫል ሙቭመንት የተባለ ተቋም ያወጣውን መግለጫ በመንተራስ ያሰናዳነው ዝግጅት ደግሞ ወደ ፕሮግራማችን ማገባደጃ ይቀርብላችኋል። ሁሉንም ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉን እጋብዛችኋለሁ። አሁን ዜና። በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዕለቱ ያሰናዳነው ዜና ነው እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። የህዝብ ጥቃት ተከላካይ ልዩ ኃይል በምዕራብ ኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ከተማ ውስጥ አኩሪ እርምጃ ወሰደ። በጊምቢ ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የህዝብ ጥቃት ተከላካይ ልዩ ኃይል ህዳር 22 2016 ዓ.ም በጊምቢ ከተማ ፖሊስ ጽፈት ቤት ላይና በወያኔ ንብረት ላይ በቦምብ በወሰደው ድንገተኛ እርምጃ ንብረቱ ሙሉ በሙሉ ማውደሙንና አንድ የስርዓቱ ቅጥረኛ ተላላኪን በሞት እንደቀጣ ይፋ ሆኗል። ይህ የህዝብ ልዩ ኃይል የቦምብ ጥቃቱን ያደረሰው በዕለተ ማክሰኞ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ተኩል ሲሆን በወሰደው እርምጃም አንድ የስርዓቱን ፖሊስ እንደገደለና የጽፈት ቤቱ የጥበቃ ሰራተኛ ላይ ከፍተኛ የማቁሰል አደጋ አድርሶ እግሩ ተቆርጦ ጊምቢ ሆስፒታል ገብቶ እየታከመ እንደሚገኝም ተዘግቧል። እንዲሁም ህዝባዊው ልዩ ኃይል በጊምቢ ከተማ አስተዳደር ጽፈት ቤት ተብዬ የወያኔ ጉዳይ ማስፈጸሚያ መስሪያ ቤት ህንጻ ላይ በቦምብ ባደረሰው ጥቃት አንድ የስርዓቱ ቅጥረኛ ተላላኪ በሞትና ህይወት መካከል የሚገኝ ሲሆን ይህ ዘገባ እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ተላላኪው በድብቅ ጊምቢ ሆስፒታል ገብቶ እየታከመ መሆኑ ተደርሶበታል። በተመሳሳይ መልኩ ሰሞኑን በምስራቅ ሸዋ ዞን ቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ የኦሮሞ ዜጎች መኖሪያ ቤቶችን እንዲያስሱ በወያኔ ኮማንድ ፖስት የተሰማሩ የወያኔ ፖሊሶች አንድ የኦሮሞ ዜጋ ቤትን እየፈተሹ ባሉበት ጊዜ ህዝባዊ ጥቃት ተከላካይ ልዩ ኃይሉ በወሰደው አኩሪ እርምጃ ከጠላት ተላላኪዎች ሁለቱን ወዲያው እንደገደላቸው ተያይዞ የደረሰን ዜና አመልክቷል። ስርዓቱም የደረሰበትን ውርደት ለመሸፋፈን ማንም ሳይሰማ ሞትና ቁስለኛ ቅጥረኞቹን በአስቸኳይ አንስቶ በድብቅ ቢሾፍቱ ሆስፒታል ማስገባቱ ተደርሶበታል። ጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶችና የኦሮሞ ህዝብ በጠላት ንብረትና በተላላኪዎቹ ላይ የሚወስዱትን አኩሪ እርምጃ አጠናክረው መቀጠላቸው ተዘገበ። ምንጮች ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ባደረሱን ዘገባ መሰረት በምዕራብ ወለጋ ዞን ቤጊ ወረዳ ቤጊ ከተማ ውስጥ
በጠላት ንብረት ላይ በተወሰደ እርምጃ 5 የወያኔ ተላላኪዎች መኖሪያ ቤቶች በእሳት ጋይቷል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ እዚያው ቤጊ ከተማ 01 ቀበሌ ውስጥ ነዋሪ የሆነና ለረጅም ጊዜ የኦሮሞ ዜጎች ለወያኔ አሳልፎ ሲሰጥ በነበረው መሐመድ በተባለው ተላላኪ ላይ በተወሰደው የቅጣት እርምጃ ቤቱ በውስጡ ከነበረው ንብረት ጋር ሙሉ በሙሉ በእሳት መውደሙን ምንጮቻችን ገልጸዋል። የእርምጃ ከከተማ ወደ ገጠር መንደሮችም የተስፋፋ መሆኑን ያመለከቱን ምንጮች በተመሳሳይ መልኩ በቤኒሻንጉል ክልል ውስጥም አርሶ አደሮች ግብር አንከፍልም ብለው በመከልከል እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች የመኪና መንገዶችን በመዝጋት አምባገነኑን የወያኔ መንግስት ውጥረት ውስጥ ከተዋል። ለአስረኛ ዙር ተፋፍሞ ከቀጠለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ጋር ተያይዞ አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በመላው ኦሮሚያ የጀመረውን የጅምላ እስራት አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በርካታ የኦሮሞ ተማሪዎች ከተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በገፍ ታፍሰው ወደ አልታወቀ ቦታ እንደተወሰዱና ደብዛቸው እንደጠፋም ታውቋል። በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶችና ህዝቡ በጋራ በመሆን በአዲስ መልክ ለአስረኛ ዙር የጭቆና ፍጻሜ ትግል አፋፍሞ መቀጠላቸው የተዘገበ ሲሆን በህዝብ የበረታ ተቃውሞና ፍልሚያ የሥርዓቱ ፍጻሜ መቃረቡን የተገነዘበው የወያኔ ቡድን በጸረ ህዝብ ኃይሎቹ አማካኝነት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የከፈተውን የጅምላ እስራትና አፍኖ የመሰወር ዘመቻን አጠናክሮ መቀጠሉን የሚደርሱን ዘገባዎች ይፋ አድርጓል። በዚሁ መሰረት ሰሞኑን በጅማ በወለጋና በአምቦ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ቄሮ የኦሮሞ ተማሪዎች ለአስረኛ ዙር የጭቆና ፍጻሜ ትግል በአዲስ መልክ ከማፋፋማቸው ጋር ተያይዞ በርካቶች በኮማንድ ፖስቱ የወያኔ አጋዚ ጦር ታፍነው ደብዛቸው መጥፋቱን ምንጮች በላኩልን ዜና አመልክተዋል። ሰሞኑን ከተካሄደው የኦሮሞ ተማሪዎች የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ጋር ተያይዞ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ ከ110 በላይ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች በአጋዚ ጦር ታፍነው እንደተሰወሩ ሲዘገብ ከነዚህም ውስጥ ከኪቶ ፉርዲሳ ካምፓስ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል በአጋዚ ጦር ታፍሰው ከተሰወሩት ውስጥ የ28ቱ ስም ዝርዝር ይፋ ሆኗል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች በበኩላቸው እስራትና ግድያ ከጀመርነው የጭቆና ፍጻሜ ትግል ወደ ኋላ አይመልሰንም በማለት ተቃውሟቸውን አጠናክረው እንደቀጠሉ ተዘግቧል። በተመሳሳይ መልኩ ከዚሁ የኦሮሞ ተማሪዎች የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ጋር ተያይዞ በወያኔ ኮማንድ ፖስት የሚመራው አጋዚ የተባለው የወያኔ ጸረ ህዝብ ጦር ኃይል ተማሪዎችንና ህዝቡን ለአመጽ እያነሳሳችሁ ነው በሚል ከ10 በላይ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎችን አፍነው ወደ አልታወቀ ቦታ እንደወሰዳቸው ምንጮች አጋልጧል። በሌላ ዜና ደግሞ በምዕራብ ሸገር ዞን አምቦ ከተማ ውስጥ የአዋሮ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ሌሎች የከተማዋ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች የኦሮሞ ተማሪዎች ወንድሞቻችንና ጓደኞቻችን እየሞቱ እኛ አንማርም በማለት ሰሞኑን ባፋፋሙት ጭቆና ፍጻሜ ትግል አምባገነኑን የወያኔን ቡድን ዳግም ክፉኛ ውጥረት ውስጥ እንዳስገቡት የደረሰን ዜና አመልክቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም አምቦ ከተማና በከተማይቷ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች በሙሉ በወራሪው የወያኔ አጋዚ ጦር ተከበው አምቦ ከተማና ህዝቡ ክፉኛ እየተዋከቡ መሆኑም ተጋልጧል። በጅማ ዞን ጅማ ከተማ ውስጥ የወያኔ ኮማንድ ፖስት ያሰማራው ልዩ ኃይል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተገን በማድረግ የህዝቡን መሬትና ንብረት እየዘረፈ መሆኑ ተጋለጠ። ከዳር 27 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሚወጡ ዘገባዎች እንዳጋለጡት ጅማ ከተማ መንደራ ቆጪ በተባለ አካባቢ ኮማንድ ፖስት የተባለው የወያኔ ሽብር ቡድን እኩይ ዓላማውን እንዲያስፈጽሙለት ያሰማራቸው ልዩ ኃይል አባላት በወያኔ የወጣውን አፋኙን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተገን በማድረግ የኦሮሞ ዜጎች ንብረትና መሬት ላይ ዘረፋ ያካሂዱ ነው። የወያኔ ኮማንድ ፖስት ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላ ደብል ፕላን በሚል አዲስ ባወጣው የማፈናቀያ ስልት በጅማ ከተማ መንደራ ቆጪ በተባለ ቦታ በርካታ የኦሮሞ ዜጎች መኖሪያ ቤቶችን በማፍረስና ዜጎችን ከቀያቸው በማፈናቀል ኦሮሞ ላልሆኑና ለስርዓቱ ታማኝ ግለሰቦች አሳልፎ በመስጠት ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን ለሰቆቃና እንግልት እየዳረጋቸው መሆኑን የደረሰን ዜና አጋልጧል። በዚሁ መሰረት መንደራ ቆጪ ከተባለው ሰፈር 2 የኦሮሞ ዜጎች መኖሪያ ቤቶች ደብል ማስተር ፕላን በሚል ፈርሶባቸው መሬታቸውን በመቀማት ለከፋ ችግር እንደተጋለጡ የተዘገበ ሲሆን በወያኔ ኮማንድ ፖስት ድርጊት የተማረሩት የጅማ ከተማ የኦሮሞ ዜጎች ከፍተኛ ቁጣ እንዳስነሱ ታውቋል። በመጨረሻም አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በአገሪቷ ውስጥ በተሰራጨው የኮሌራ በሽታ አሳቦ በተመረዘ መድኃኒት ህዝብን እየፈጀ መሆኑ ተሰማ።
በጠመንጃ አፈሙዝ ስልጣን ላይ ያለው አምባገነኑ የወያኔ ቡድን በሰላማዊ ህዝብ ላይ የሸረበ ባለው እኩይ ሴራው ህዳር 21 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለያዩ የምዕራብ ሸዋ ዞን አካባቢዎች ውስጥ ባሰማራቸው ተላላኪዎቹ ከኮሌራ በሽታ ትድናላችሁ በሚል ለንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች የተመረዘ መድኃኒት በመስጠት የበርካታ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ መሆኑ ተጋልጧል። አምባገነኑ የወያኔ ቡድን የኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ይህን አረመናዊ ጸረ ህዝብና ጠላታዊ ተግባር ህዝቡ በመገንዘብ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የምዕራብ ሸገር ዞን ቄሮ ለመላው የኦሮሞ ህዝብ ጥሪውን አቅርቧል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ። አድማጮች ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ተከታዩ ፕሮግራማችን እናልፋለን። እሱም የዘንድሮውን ህዳር 9 የጸረ ጭቆና አመጽ መታሰቢያን የተመለከተ ዘገባ ይሆናል። ተከትሎ ይቀርባል። ላለፉት 25 ዓመታት ከወራሪዋና ዘራፊዋ ወያኔ ቡድን ጋር የኦሮሞ ህዝብ ነጻነቱን ሊያስከብር ያልተቋረጠ የትጥቅ ትግልና አመጽ ሲያካሄድ ቆይቷል። አሁንም አመጹና የትጥቅ ትግሉ እንደቀጠለ ይገኛል። በተለየ መልኩ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህዳር 9 2005 ዓ.ም የጸረ ጭቆና አመጽ ጥሪ ካደረገ በኋላ መላው የኦሮሞ ህዝብ በተለይም የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ወይም ቄሮ ኦሮሞ ላለፉት 11 ዓመታት የኦሮሞን ህዝብ ያስከበረና ያስደሰተ ያልተቋረጠ አመጽ ሲያካሂዱ ነበር። ዛሬም በመላው ኦሮሚያ በአሸባሪዋ ወያኔ ላይ ከባድ ጭቆናን የማስወገድ አመጽ እየተካሄደ ይገኛል። ይሄንኑ ህዳር 9 2005 ዓ.ም የተጀመረውና ወያኔን መቆሚያ መቀመጫ ያሳጣውን ጸረ ጭቆና አመጽ 11ኛ ዓመት ተከትሎ በተለያዩ ሀገራት ማለትም በስካንዲኔቪያንስ በካናዳና በአሜሪካ የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ዝክረ በዓል አካሂደዋል። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የነጻነት ትግል ለመደገፍም የገንዘብ አበርክቶ አድርጓል። ሙሉ ዘገባውን እንደሚከተለው እናቀርባለንና አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ። የደረሰን ዘገባ እንደሚያብራራው በካናዳ የተለያዩ ግዛት የሚኖሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት እንዲሁም ሌሎች የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ደጋፊዎች ተገኝተው ይህንኑ ህዳር 9 11ኛ ዓመት የዘረ ጭቆና አመጽ ጥሪ የተደረገበትን ዝክረ በዓል አካሂደዋል ወይም አክብረው ውለዋል። እነዚህ በካናዳ የገዳ ቢልሱማ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት አባላትና ደጋፊዎች ህዳር 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት 11ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና አመጽ በተደራጀ መልኩ የተጀመረበትን ዘክረው በዋሉበት ሰዓት በትግሉ ውስጥ ህይወታቸውን ላጡ የህሊና ጸሎት ያደረጉ ሲሆን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ትግልንም የበለጠ ለማጠናከር የገንዘብ አበርክቶ ማድረጋቸውን የደረሰን ዘገባ አትቷል። በካናዳ የገዳ ቢልሱማ ግዛት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ሊቀመንበር የሆኑትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ የሆኑት አቶ ሙርኮታ ጉተማ በስነ ስርዓቱ ላይ በመገኘት በስፍራው ከተገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ጋር በመሆን ለተሰዉ ጀግኖች የህሊና ጸሎትና የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት አካሂደዋል። አቶ ደረጀ ገለታ በካናዳ የስነ ስርዓቱ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል በተመሳሳይ ህዳር 9 11ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና አመጽ ተከታትሎ የጀመረበትንና አሁን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የደረሰበትን አስተማማኝ ደረጃ ለበዓሉ ተሳታፊዎች ገለጻ አድርጓል። በተመሳሳይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምስራቅ ዕዝ ኃላፊ የሆኑት አቶ ምሳ ኩምሳ በበኩላቸው በቴሌ ኮንፈረንስ በመገኘት ስለ የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና አመጽ የትላንቱንና የዛሬውን በማንሳት
ስላለው ሁኔታ አብራርተዋል። በተለይ ቄሮ ኦሮሞና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እየከፈሉ ስለነበረውና ስላለው ጀግንነት የተሞላበት የነጻነት ትግልና መስዋዕትነት ለተሳታፊዎቹ የገለጹት አቶ አቶምሳ ኩምሳ ትግሉ አሁን ላለንበት ድልና ፍሬ አብቅቶናል ብለዋል። በዚሁ በካናዳ ኤድመንተን ከተማ በገዳ ቢልሱማ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት የ11ኛ ዓመት የዘረ ጭቆና ዓመት ዝክረ በዓል ላይ የተገኙት ምሁሩና ብሔርተኛ የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ደጋፊ አቶ ዛኪር አባ መጫ ለትግሉ መጠናከር የገንዘብ ድጋፍ እጅግ ወሳኝ መሆኑን በመግለጽ ሁሉም ባለው አቅም ሁሉ የኦሮሞን ሕዝብ የነጻነት ትግል የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን በገንዘብ እንዲደግፍ አበክረው ጠይቀዋል። በስፍራው የተገኙ ተሳታፊም ይህንኑ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ለማጠናከር የገንዘብ አበርክቶ ማድረጉን የደረሰን ዘገባ አብራርቷል። በተመሳሳይ በካናዳ የሚልኬሳ ገዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት አባላት ህዳር 9/11ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና ዓመት ትግል ጥሪ የተደረገበትንና ተቀጣጥሎ የቀጠለበትን ዕለት ዘክረው ውለዋል። በካናዳ የሚልኬሳ ገዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ሊቀመንበር አቶ ምትኩ ባይሳ ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ለደጋፊዎችና ለተሳታፊዎች በዚሁ በካልጋሪ በተካሄደው ዝክረ በዓል ላይ ተገኝተው የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርጓል። ከዛሬ 11 ዓመት በፊት የተጀመረው የጸረ ጭቆና ዓመት ውድ ጀግና የኦሮሞ ልጆች ስለከፈሉት መስዋዕትነትና ስለደረሰበት ደረጃም በስፋት ለስነ ስርዓቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። ተሳታፊዎችም ይህንኑ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የነጻነት ትግል ለመደገፍ የገንዘብ አበርክቶ ማድረጋቸውን ይሄው የደረሰን ዘገባ አጥቷል። በቶሮንቶ ካናዳም ህዳር 12 2016 ዓ.ም የተሰባሰቡትና ህዳር 9 11ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና ዓመት የተጀመረበትን ዕለት ዘክሮ የዋሉት የሙሊስ አባ ገዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት አባላትና የአካባቢው ነዋሪዎች በበኩላቸው የተሰዉ ውድ የኦሮሞ ጀግኖችን ከመዘከራቸውም በላይ የኦሮሞን ሕዝብ የነጻነት ትግል ለመደገፍ የገንዘብ አበርክቶ አድርጓል። በስነ ስርዓቱ ላይ በካናዳ የሙሊስ አባ ገዳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ሁንዴ ስለ አጠቃላይ የዕለቱ ፕሮግራም እንዲሁም ስለ አጠቃላይ የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ገለጻ አድርጓል። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ በቴሌኮንፈረንስ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዛዥ የሆኑት አቶ አብዲ ረጋሳ በስብሰባው ላይ ስለ ወቅቱ የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ሰፊ መግለጫ ሰጥተዋል። ይህንኑ 11ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና ዓመት ተፋፍሞ የቀጠለበትን ዕለት በዛው በካናዳ የቪክቶሪያና ቫንኮቨር እንዲሁም በአሜሪካ የሲያትልና የዋሽንግተን አካባቢ ነዋሪ የሆኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ደጋፊዎችና ሌሎች ተገኝተው አክብረው ውለዋል። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ኦዳ ጠሴ ተገኝተው ከተሳታፊዎች ጋር ስለ ወቅቱ የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ሰፊ ውይይት አድርገዋል። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ለማጠናከር የገንዘብ አበርክቶ ማድረጋቸውን ይሄው የደረሰን ዘገባ ጨምሮ አክሏል። በተመሳሳይ በካናዳ በዊኒንግፔን ይሄው 11ኛ ዓመት የጸረ ጭቆና ዓመት የተቀጣጠለበት ዕለት ተዘክሮ ውሏል። በዚሁ በዊኒንግፔን በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ የጉተማ ሐዋስ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ሊቀመንበር አቶ ጉርሜሳ ገልሜሳ ተገኝተው ለስነ ስርዓቱ ተሳታፊዎች ስለ ወቅቱ የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ይሄ 11ኛ ዓመት ህዳር 9 የጸረ ጭቆና ዓመት ጥሪ የተደረገበትና ተቀጣጥሎ የቀጠለበት ዕለት በተመሳሳይ በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶችና በአውሮፓ የስካንዲኔቪያን ሀገራት ተዘክሯል። በአሜሪካ የሚኒሶታና አካባቢዋ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ህዳር 12 2016 ተገናኝተው የተሰዉ ጀግኖችን በመዘከርና የወደቁለትን ዓላማ ከግብ ለማድረስ በቻሉት ሁሉ ከኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ጎን ለመቆም ቃላቸውን አድሰዋል። በተመሳሳይ በአውሮፓ በስካንዲኔቪያን ሀገራት የሚኖሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ተገናኝተው ጀግኖችን ከመዘከራቸውም በላይ ትግሉን ለማጠናከር ቃላቸውን አድሰዋል። በዚሁ በአሜሪካ ሚኒሶታ አካባቢ የሚኖሩ
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በተገኙበት ህዳር 12 2016 በሴንት ፖል ከተማ በተከናወነው 11ኛ ዓመት ዝክረ በዓል ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ አራርሶ ቢቂላና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የደቡብ ዕዝ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አዛዥ አቶ ጎልቻ ዴንጌ ስለ ወቅቱ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ለታዳሚዎች በቴሌኮንፈረንስ በኩል ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከዛው ከአሜሪካ ከአላባማ ክፍለ ግዛት በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ዶክተር ሞሲሳ አጋ ስለ የኦሮሞ ህዝብ ጸረ ጭቆና አመጽ አጀማመርና አሁን ስላለበት ደረጃ ሰፊ ማብራሪያ መስጠታቸውን ይሄው ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ጨምሮ አትቷል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙትም አባላትና ደጋፊዎች ይህንኑ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ለማጠናከር የገንዘብ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ተዘግቧል። በተመሳሳይ በአውሮፓ በስካንዲኔቪያን በኖርዌይ ኦስሎ በተከናወነው ስነ ስርዓት ላይ በርካታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች የተገኙ ሲሆን በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ዶክተር ሽጉጥ ገለታና አቶ ጅሬኛ ጉደታ እንዲሁም የስካንዲኔቪያን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ዱጋሳ ነሜ ስለ ወቅቱ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ሰፊ ገለጻ አድርጓል። የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና በውጪ የዲፕሎማሲ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ሽጉጥ ገለታ ስለ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የነጻነት ትግል ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ዶክተር ዱጋሳ ነሜም የጸረ ጭቆና አመጽ አጀማመርና አሁን ስላለበት ደረጃ በሰፊው ገለጻ አድርጓል። በመጨረሻም በስካንዲኔቪያን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በተለይ የኦስሎ፣ የሰሜን ኖርዌይ፣ ስታንቬንገር፣ ትሮንዳላግና የአያንቱ ዱጋ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀቶች ይህንኑ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ለማጠናከር የገንዘብ አብርክቶ አድርገዋል። በዚሁ ዝግጅት ላይ ተወዳጆቹና ብሔርተኛ የኦሮሞ አርቲስቶች ኢርጳ ጋንፉሬ፣ ዳንጋ ኃይለ ኢየሱስ፣ ቶቶባ ታደሰና ሌሎች አርቲስቶች በመገኘት ስሜት ቀስቃሽና የትግል ዘፈኖችን በማቅረብ ስነ ስርዓቱን የበለጠ አድምቀዋል። ንልማን ኦሮሞታ ይገብኔሳታቲ ሐርከቱን ቁርቶታቲ ለፈት አንገላቴ ከንጀራ ዮሙዱ ኒኡፍ መናባቴ ወረገራን ጉርጉሬ ሺከኛን ነው ወሪ ቡሬድ አያቴ ጎፍታን ረታቴ ሚርጋ ኬኛ ሰርቢቴ ሀንዱረ ቢያ ኬኛ ፍንፍኔኑ ደርቢቴ ሰሙን በረታ ኦሮሞ ተኤርባ ተረሳሳ ኬሱማን አላጥፌ መነ ኬኛኑ ባሳ akkuma taaddeebru akkuma bakarwaare maal yoo garaan waare barattoota oromoo barumsarraa ri'anii doofummaatti hambisanii ofirraa dhoowwu oromoo jarri nu rakkisanii dhiira mirga isaa falmu gooli'umsota jedhu ammayyuu isaan hin geenye nurra bubbuluu fedhu qabsoo diddaa gabrummaa dhoksuuf walii jakkaasu ofirra bubbulchinu waraabessanu nyaatu amma yoomii nutti qabatu ofii gubaa nutti qabatu amma yoomii nutti qabatu ofii gubaa nutti qabatu. አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ከመላው ሀገሪቷ በተከታተለበት ህዝባዊ የተቃውሞ ማዕበል በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ላለፈው አንድ አመት ሳያቋርጥ ያፋፋመበት ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ መያዣ መጨበጫ ባሳጣው በዚህ ወቅትም እንደለማዱ በብሔሮች ስም ለመነገድ ሲሯሯጥ ይታያል። ስርዓቱ ቀደምት የኢምፓየሪቷ ጨቋኝና አምባገነን ገዢዎች ይከተሉት የነበረውን የኔ ያውቅልሃለው ፖሊሲ በማራመድ ስልቱን ቀይሮ ህዝቦች በውድ መስዋዕትነት የተጎናጸፏቸውን ድሎች ለመቀልበስ እያሴረ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ስለ ብሔራዊ ማንነታቸውና ታሪካቸው፣ ቋንቋና ባህላቸው ገዢዎች እንዲጽፉላቸውና እንዲነግሯቸው የተገደደበትን ሁኔታ እንዲሁም ብሔራዊ ማንነታቸውን ተነፍገው በጥምንጃ ሁሙዝ የሌላን ማንነት እንዲቀበሉ መገደዳቸውን ላለፉት በርካታ አመታት ውድ የህዝብ ልጆች በከፈሉት መስዋዕትነት
የህዝቡ ንቃት ከፍ ብሎ ዛሬ ህዝቡ የሚበጀውን ሌላ አካል እንዲነግረው የማይቀበልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል። ቋንቋ ባህልና ታሪኩን አፍነው በአንድ ብሔር ፍጹም አምባገነናዊ የበላይነት አስተሳሰብ ውስጥ ታጥሮ ተለጉሞና ማንነቱን ከርቶ ፍላጎቱን ትቶ ገዢዎች የሰሩለትን አለም የፈበረኩለትን መቀበል አሁን የማይታሰብ ነው። የፖለቲካ ስልጣንን በበላይነት ተቆጣጥሮ እንደ ትላንቱ አምባገነንና ጨቋኝ ስርዓቶች የራስን ብሔር የበላይነት በሌላው ላይ ለመጫን ህዝቦች የማይቀበሉት መሆኑን የተገነዘበው የህወሓት ስርዓት የብሔሮችና ብሔረሰቦችን መብቶች ያስከበርና ተቆርቋሪ መስሎ ራሱን በማቅረብ ከደደቢት በረሃ ይዞት የመጣውን ስውር አምባገነናዊ የበላይነቱን በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ለመጫን ቢጥርም እቅዱ ስልጣኑን ይዞ ብዙም ሳይቆይ ነው የተጋለጠው። ለዚህም ነው መላው የሀገሪቱ ህዝቦች ወያኔ በህዝብ ስም የሚነግድ አምባገነን ስርዓት መሆኑን በመጥቀስ ከስር መሰረቱ ለማስወገድ ፍልሚያቸውን እያፋፋሙት ያለው። የወያኔ ስርዓት በህዝቦች ስም ለመነገድ ከሚጠቀምባቸው ስልቶች አንዱ የብሔሮችና ብሔረሰቦች ቀን በዓል በሚል በአመት አንድ ቀን ወርሃ ህዳር ሲገባ የሚደሰኩረው ፕሮፓጋንዳ ነው። ይህ በዓልም ይሁን ሌሎች መሰል ዳንኪራዎች ያለ ህዝቡ ፍላጎትና ፍቃድ እንዲሁም ወቅታዊውን የህዝቡን ነባራዊ ሁኔታ ባላገናዘበ መልኩ የህዝቡን ፍትሃዊ ትግል ለማፈንና የሥርዓቱን አምባገነናዊ የጭቆና አገዛዝ ለማራዘም ታልሞ የሚሰራ የፖለቲካ ንግድ ነው። የሀገሪቱ ህዝቦች ለከፋ ጭቆናና ሰቆቃ እየተዳረጉ ባለበትና ዜጎች ሰብአዊ ክብር ተነፍገው አስተዳድራቸዋለሁ በሚላቸው መንግስት እንደ አውሬ ታድነው በጠራራ ፀሐይ በጥይት ተቆልተው ሲገደሉና በየሜዳው ሲጣሉ በየሆነ ቤቱ ዘግናኝ እንግልት ሲፈጸምባቸው እንዲሁም ድህነትና ረሃብ እየከፋ በሄደበት በተቃራኒው ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው ስርዓት ሹማምንትና ሸሪኮቹ እንዲሁም ተላላኪዎቹ ህዝቡ እየደህየ እነሱ ሲከብሩ በዜጎች ሞትና መከራ ስልጣንና ሹመት ሲደራረበላቸው በአጠቃላይ ህዝቡና መንግስት ተብየው ቡድን ሆድና ጅርባ በሆኑበት በአሁኑ ወቅት መብታቸው ተከብሯል፣ እኩልነትና ዲሞክራሲ ተለጋግጧል እየተባለ በወያኔ የሚነዛው ወሬ አልፎም መብታቸው ስለተከበረ እኛ ያበጀንላችሁን ተቀበሉ፣ እኛ ስለደገስንላችሁ ደስተኞች ናችሁ፣ ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋላችሁ? መብትና ዲሞክራሲ ማንነትና ነጻነት እኔ ለክቼ ስላሰፋሁላችሁ ሰፋኝ ጠበበኝ የለም በማለት በህዝቡ ላይ ለመሳለቅ ወያኔና ጀሌዎቹ የሚያደርጉትን ጥረት ህዝቡ ተቀባይነት በማሳጣት የሚሆነንን እኛ እንጂ ሌላው ማንም አይነግረንም በማለት ትግሉን አፋፍሟል። ለዚህም ነው ህዝቡ ወያኔ በየአመቱ ህዳርን እየጠበቀ ለሚነዛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ጆሮውን የማይሰጠው። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ስለ መብቶቻቸው፣ ስለ ብሔራዊ ማንነታቸውና ስለ መጻኢ ዕድላቸው ራሳቸው ለመወሰን ወሳኙ ወያኔ አሊያም አምባገነን ስልጣን ላይ ያለ ቡድን ሳይሆን ራሳቸው ህዝቦች እንደሆኑ ጠንቅቀው ያውቃሉ። ለዚህ ደግሞ ከሁሉም አቅጣጫ በአምባገነኑ የወያኔ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት ላይ እየተቀጣጠለ ያለው የብሔራዊ ማንነት የራስን ዕድል በራስ የመወሰን የፍትህና የዲሞክራሲ እንዲሁም የነጻነት ጥያቄዎችና ሀገራቸው ላይ አፈናና የቅኝ አገዛዝ ስርዓትን አስወግደው ባለቤት ለመሆን የሚቀርብ ጥያቄና ትግል አይሎ ስርዓቱን ከውድቀት አፋፍ ያደረሰው። በተለይም ደግሞ በኢምፓየርቷ ከማናቸውም ህዝብ በላይ ለከፋ ጭቆናና ዝርፊያ እንዲሁም የዘር ፍጅት የተዳረገው የኦሮሞ ህዝብ ባርነት በቃኝ ብሎ የጀመረውን አመጽ ወደ ጭቆና ፍጻሜ አመጽ አሸጋግሮ ብሔራዊ እንቅስቃሴ በማካሄድ እየከፈለ ባለው ውድ መስዋዕትነት ለሌሎችም ተጨቋኝ የሀገሪቷ ህዝቦች አብነት በመሆን ለመብታቸው እንዲታገሉ ከማድረግም በተጨማሪ ለቀጣናው ሰላምና መረጋጋት የማስፈን አቅምና ብቃት ያለው ህዝብ መሆኑን ለዓለም አስመስክሯል። በኢምፓየርቷ የህዝቦች መብቶች እንዲከበሩ የኔ አውቀልሃለሁና የአፈና እንዲሁም የበላይነትና የበታችነት አስተሳሰብን የማራመድ ስርዓት ከስሩ ተነቅሎ ሁሉም ዜጎች ነጻነታቸውን ተጎናጽፈው ያሻቸውን እንዲወስኑና በራሳቸው ሲተዳደሩ መሆኑ ግልጽ ሆኗል። ይህንኑ በመገንዘብ ነው ህዝቡ ለመብቶቹ ከሚፋለሙ ድርጅቶቹ ጋር በመሆን በወያኔ ላይ ትግሉን ይበልጥ ያፋፋመው። የህዝቡን ጥያቄና ፍላጎት ማዳመጥ ባህሉና ልምዱ ያልሆነው አምባገነኑ የወያኔ ቡድንና ጀሌዎቹ አሁንም የረከሰ ፕሮፓጋንዳቸውን በመቀጠል እነሆ ዘንድሮ ለ11ኛ ዓመት ይከበራል ያሉትን የብሔሮችና ብሔረሰቦች በዓል በሐረሪ ብሔራዊ ክልል ለማካሄድ እየተሯሯጡ ነው። ይህንኑ በወያኔ ላይ የሚካሄደው ህዝባዊ አመጽ እምብርት በሆነው ኦሮሚያ ክልልና በሐረሪ ክልል የጋራ አዘጋጅነት በሐረር ከተማ ሊካሄድ የታሰበውን ወያናዊ ድግስ አስመልክቶ
የሐረሪ ተሐድሶ እንቅስቃሴ ወይንም ሐረሪ ሪቫይቫል ሙቭመንት የተባለ ተቋም ሰሞኑን መግለጫ አውጥቷል። በኢምፓየሪቷ ውስጥ ህዝባዊ ትግልና ተቃውሞ ከመቼውም ጊዜ ባየለበት እንዲሁም በአምባገነኑ የወያኔ ስርዓት የታጠቁ ኃይሎች የሚፈጸመው ግድያ፣ አፈናና ዝርፊያ ዜጎችን እጅግ ባሰቃየበት በዚህ ወቅት ተደስታችኋልና ጨፍሩ ለማለት ወያኔ ያሰናዳውን የብሔሮችና ብሔረሰቦች ቀን በዓል ተብዬ ድግስን በተመለከተ ተቋሙ ያወጣውን መግለጫ ይዘት እንደሚከተለው ጨምቀን እናቀርባለን። ተከታተሉን። የሐረሪ ተሐድሶ እንቅስቃሴ ወይንም ሐረሪ ሪቫይቫል ሙቭመንት የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ቀን የህወሓት ቀልድ በሚል ርዕስ ስር ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ የወያኔ መንግስት የሀገሪቷን ስልጣን ከያዘ አንስቶ አጽድቅ ያለው በሚለው ህገ መንግስቱ የብሔሮችና ብሔረሰቦችን መብቶች እንዳስከበረ ቢለፍም በተግባር ግን ህገ መንግስቱን ራሱ በመጣስ የከፋ አፈና እየፈጸመ ነው ይላል። ህዝቦች ቋንቋና ባህላቸውን ለማሳደግ ታሪካቸውን ለመግለጽና ራሳቸው ታሪካቸውን ለመጻፍ እንዲሁም ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደርን ጨምሮ ያሏቸውን ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች በህገ መንግስቱ ላይ የሰፈሩ ቢሆንም ህወሓት በተግባር እንዳይተረጎም አድርጓል ያለው ተቋሙ ላለፉት 25 ዓመታት ህዝቦች በየክልላቸው ላይ ራሳቸውን አስተዳድረዋል ይባል እንጂ ክልሉን የሚመሩት የህወሓትን ፖሊሲ በማስፈጸም ስርዓቱን ስልጣን ላይ ማሰንበትን ዓላማ ያደረጉ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ናቸው ይላል። ላለፉት 10 ዓመታት የወያኔ ቲፒኤልኤፍ ቅጥረኛ ተላላኪዎች በኦሮሚያ ክልልና በሐረሪ ክልል ባስቀመጣቸው ዘራፊና ሙሰኛ ተላላኪዎቹ አማካይነት ህዝቦች ለከፋ ድህነትና ረሃብ ተዳርገው ያሉ እነሱ በሚሊዮን የሚቆጠር ብር አፍስሰው ዳንኪራ ይረግጣሉ ይላል መግለጫው። መግለጫው በማከልም በሐረሪ ክልል የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ድርጅት የሆነው የሐረሪ ብሔራዊ ሊግ ሀብሊ እንዲሁም የኦሮሚያ ክልሉ ተላላኪ ኦፒዲኦ በጋራ በመሆን ሊያዘጋጁት ያቀዱትን ይህንኑ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል በጽኑ እንደሚያወግዝና በዓሉን ማክበር በህዝቦች ላይ ከመሳለቅ ባለፈ ሌላ ትርጉም የሌለውና ተቀባይነትም የሌለው መሆኑን አመልክቷል። ሐረሪ ሪቫይቫል ሙቭመንት በዚህ መግለጫው እንደጠቀሰው አምባገነኑ የወያኔ መንግስትና ቅጥረኛ ተላላኪዎቹ የዘንድሮውን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል እናከብራለን እያሉ ፕሮፓጋንዳ እየነዙ ያሉበት ወቅት የሀገሪቱ ህዝቦች የፍትህ፣ የእኩልነት፣ የዲሞክራሲ፣ የህግ የበላይነትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄን በሰላማዊ መንገድ በማቅረባቸው ብቻ በአጋዚ ኃይሎች እጅግ ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ እየተገደሉና ለከፋ ሰቆቃ እየተዳረጉ ባሉበት ተማሪዎች፣ ምሁራን፣ ጋዜጠኞች፣ የመብት ታጋዮችና የሃይማኖት መሪዎች እንዲሁም የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትና ሲቪሉ ማህበረሰብ በአጠቃላይ በሺዎች የሚቆጠሩ የሀገሪቷ ዜጎች በመታደን ላይ ባሉበትና ያላንዳች የፍርድ ሂደት ለወከባና ለእስራት እየተዳረጉ ባለበትና ዘግናኝ ግድያ እየተፈጸመባቸው ባለበት ሁኔታ ውስጥ እንዲሁም ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለረሃብና ለእርዛት እንዲሁም ለከፋ ሰቆቃ በተዳረጉበት ወቅትና በፌደራል መንግስት ለ6 ወራት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባልተነሳበት ጊዜ መሆኑን አመልክቷል። ስለሆነም ይላል የሐረሪ የተሐድሶ እንቅስቃሴ ወይንም ሐረሪ ሪቫይቫል ሙቭመንት በዚሁ መግለጫው በፌደራል ደረጃም ይሁን በክልሎች ያሉ የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች በሐረሪ ለማዘጋጀት እየተሯሯጡት ያለውን የዘንድሮውን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን አጥብቆ እንደሚያወግዝ አስታውቋል። በማከልም የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራትና ምሁራን እንዲሁም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና የሐረሪ ዜጎችና የሐረሪ አጎራባች የሆኑ ህዝቦች ሁሉ ከሐረሪ የተሐድሶ እንቅስቃሴ ጋር በመሆን አምባገነኑን የወያኔ መንግስት እንዲፋለሙ ጥሪ አቅርበዋል። በማከልም የዘንድሮውን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል ተብዬውን ከማክበር እንዲቆጠቡም መልእክቱን አስተላልፈዋል። Yaadannoo
እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያስተናዳ ነው በዚሁ ተፈጽሟል። ከኛ ጋር በመሆን ዝግጅታችንን ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።